što mogu u ime Srpske crkve da čestitam ovaj značajni jubilej od 40 godina horu madrigalista i 25 godina rada u tome horu dirigentu gospodinu Miladinoviću. Horu koji je za tih 40 godina negovao crkvenu muziku u vreme kad to nije bilo lako i na nivou koji je bio najviši što je moguće dostignuti uz Božji blagoslov i uz trud hora i dirigenta. Želim da hor uz Božji blagoslov, kažem, i trudom nastavi taj svoj rad na korist duhovnu i njihovu i svi oni koji budu slušali, da proslavljamo svi Gospoda kao što su to činili i preci naši. Srpska crkva u znak toga priznanja odlikovala je hor ordenom Svetoga Save.